Hadin baka parti jongka Bharatiya Janata Parti. Kalau pun benar baka nembu kertong hakane ke election MDC arja ka Kendai hapok ka Jela Meghalaya hi borok away. Nakaliang kinong ilam ke parti BJP Umsning Mandal. Kalau pun miru e kajing pensai. Bakum ke parti hi kanom kersan ya kino ki parti Sanhima kibanya simbenta hakane ke election MDC arja ka Kendai. Kani kajing pensai balapun pau da uba Steining Nongbri presiden ke BJP Umsning Mandal. Kalau longru halor kajing mi kubor baka parti BJP kan kersan ya ki parti beper-per. Henry lapun pausai baka BJP hi kanom kersan ya kino ki parti. Lanyo tang kitu kinong kersan jaka parti BJP. Kibatmu ban kersan ya kino ki kertong. Kata kasong hi hakamon jongki. Nakaliang jong ka BJP Umsning Mandal Ridhoy District. Hidon kumne ban ong ban pensyai halor jong kene ka election MDC Arhajar Khat Kendai. Haswa jong ata ngasngo ban ai kublai kerpang ya ki para nongtrei ki para member ki presiden secretary jong ki unit bofer jong kene ka Umsning constituency gujingi hakaba kilatresi tom hagane ka election baladem election MLA walang impoy haka thongru henry kilatresi tom bat nga ai kublai yang tu baro ki nong kersan kudaya kersan hagane ka election ka baladem ya hakaba dei bat kane ka election MDC jong menta Arhajar Khat Kendai amar nakaliang jong ka state level ka khem tha ini bangin kersan ya kanu ka parti punta ni nakaliang jong ka parti nangni na ka Umsning Mandal ngimdon banong ban kersan ya uno lene ya kanu candidate ane ya kanu ka parti but hakabede bat kaliang kaba kilagi haka Riboy News hagni ki baladat hakaba katu kani ki members jong ka BJP yung ba pilit ban kersan ya ka parti PDF Jakarta kamdon karai na ka parti daw namba kersan ya ulane ya kano kandidat Henry nagaliang jong ka parti hi ngisem simir ta karai kumta kasyong hakamon jong ki simat na hakamon jong no simat ban kersan ya uno kandidat ane la uno ilan ya kano parti namar ba kidon ka hok ban thep ya kitu kuchoki ke ngaso ban pensyai hangne ya baro ki nong kersan jong ka parti BJP ba kimla ban ong ba kerten jong ka parti ni kersan ya kata ka parti Henry kasyong hakamon jongki kat ba kimon la ke kersan ya no kandidat ketang kata kabangat day ban kabangat sno ban pensyai halor jong kene ka election MDC ka